Yes, mwari mnonga kuri Ankole Media TV kandi gun promoter DM swag of course. Number 1 promoter wa nyuzika na brand hamwe na business. Wawe ine business obachi? Nonko na ontu twasaganya. Ndio nimbereka bishanaho kandi aho narebo Kachaina Valentine na bena gabura kandi ari kujya n'umukundo we banyuma yo kubwitwa. So mwabare mnonga kutufollowinga kandi storage ya Kachaina mboye n'abantu benjani bajangwa NKORE Comedy. But no, it's real. Kachaina imbetajitire and no murebaho bafaza bamugisire best man bona badaho badia kamere Peterson MA abirariho wareberaho kimwe engineer Jovan mbera no kwebireso kandi kintu kigenzereje mnonga Megare mnonga gumana mukunda NKORE Media enamba yanje 055 ina 22 Yes, kana wanda music promotion na business. Ninga kurangana NKORE Media TV. Ninga wanda chintu cyo nakora story. Tuantu chikwasaganya mnonga. Otherwise, congratulations Kachaina as NKORE Media. Wish you the best. Kandi tumangu muza kuchambura. Bless. Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.